салом алайкум бародаро, хуш омадед ба канали ма пулкори мекунӣ аз интернет. Бародарҷоно, имрӯз шумода боз дар бораи сайти InvestX видео мегзарам. Дар бораи сайт полни виводчап попони кардагиҳо ма ишонатон метавам ва шуморо ҳам нишон метавам чӣ хеле вивод кунем ё попанд кунем. Бародарҷоно, чӣ хеле не сайт инвеститсиония бародарҷоно. Сайт дуруст шуд кор кеса уже и сайда 24 миллион 554,542 рубл попанд кардаян 3 миллион 593,685 рубл вивод кардагиян 4345 кас уже сайда кор кеса бародаро. ина последни виплатаҳошон бародаро. ҳар рӯз одамо инҷа кор кесаян, не одамо бисёр одам даъват кардагиян бародарҷоно. сайт чӣ хеле мебинем айреферал сидика то 18% шумода сумета. ана бародаро, ина инҷа калкулятор дора, ҳисоб мекунем чанд сум кор мекунем. ина агар шумо 17000 рубл попанд кардем, дар як рӯз 9000 рубл тоза кор мекунем, 24000 рубл 663 рубл кор мекунем бародаро. ҳозир медурем дари аккаунтам касе да ма видео якумда регистрасияша полни шурӯъ шумода карда ишон дода будам. дурем видео якума тамошо кунем, тарзи регистрасияша ёд бигирем. ҳоли ман рост дари сайта медурам бародаро. ина вайти мекунем дари сайну чӣ хеле дидесем бародарҷоно. ина ма дари сайтам дуромадам. ма и сайда нав бародаро депозит кардам 120 рубл. ина чӣ хеле не нав соати 20:37 ба вақти Москва, 22:37 ба вақти мо соат нав 22:43 да ҳозир видеода рафтеса. нав ма ҳамин сайда 120 рубл попанд кардам. бо виводча бо шумода ишон метавам. ма ай сай нав 32 рубл вивод кардам бародаро. ҷошида сумон гузашт. ина 3 октябр соати 20:27 соати 22:27 да ман вивод кардам 32 рубл. да пайрам успешно шид бародаро. пешай попони кардан ё вивод кардан настройка медурем. инҷа кашилокотона. ина ма кашилоки пайр мамондам сахайн кардам. касе бародаро Сбербанк ё Тинькофф дора бародаро ки дар ҳастем, инам СББ дар номраи телефонтона сахрайн кунем, бидурем попанд кунем ва дар ҳамин номротон мо вивод кунем бародаро. СБП ина барои ҳамоа СБП поин пайда. ина юмане касе юмане дора, юманиша касе ягон крипто кашилок дора, ина крипто кашилокошона бидурем бимонем бародаро. ина касе кашилоки виза дора, ина виза яки Россия фақат визаи Россия хатм мешавад бародарҷоно. ина чӣ хеле дидем ма 32 рубл вивод карда будам. ина барои вивод кардан вивода межиқем, виберете кашилок мега. ина агар пайр бошад пайртон межиқем. чанд рубле дора инҷа мезанем вивистра мечикем, худаш автоматик вивод мешавад. ина ҳозир ма виводи кардагима шумода ишон метавам ба пайрам ма вивод карда будам бародаро. ина дорем рост дари кашилоки пайрамон. ина бародаро, ина чӣ хеле дидесем 3 октябр соати 22:27 ма вивод карда будам. ина 32 рубл худаш ҷошида бе ягон комиссия омад гузашт ман бародарҷоно. ана тарзи попандкуниш бародаро. попонита межиқем. на ма попанд карда будам 120 рубл. ина кор кесай 120 рубл успешно кор кесай то шашума кор мекуна чима планима ва ма аи 160 рубл чиста тоза кор мекунам бародаро. барои вивод барои попанд кардан ина шумо бародарҷоно тарифош ина агар 100 рубл хоб кардӣ 60 соата 140 рубл, 500 рубл хоб кардӣ 60 соата 60 рубл кам 1000 рубл кор мекунӣ. 1000 рубл кор кардӣ хоб кардӣ дар 60 соат 1500 рубл вивод мекунӣ. ина 10000 рубл хоб кардӣ дар 45 соат 230%, яъне 23000 рубл шумо вивод мекунем бародарҷоно. ина ай ҳамана калонаш 30000 рубла шумо 580% ай кор мекунем. я советом метавам бародаро дар ҳамхел проектҳои хайпови проект ё рискан ҳамаш то 10000 рубла попанд кунем ки насӯзем. яке гуфта мешавад қулф мекунанд аккаунтона месӯзем. барои ҳамун то 10000 рубла оста я бор кади 10000 рубла қулф шид бо димбора бо кади бо 10000 рубла қулф шид бо конига бо 10000 рубли дига хоб кунем бародаро. хеле удобна. ина барои ина минимали шумо ина 1000 рубл хоб кардане 1000 рубла межиқем
виберете система мега ина пайра меҷиқӣ ина инҷа сума мега ина 1000 рубл меҷиқӣ ина далера меҷиқӣ инами номри кашидо кардида инамира инақа меҷиқен торушда копировата меҷиқен рост дари пайртон медурем бародаро пайр дуромадаем перевестира меҷиқем ина пайр ина ира рубл интихоб мекунем бародаро ина номри кашидо ка мемонем инҷа 1000 рубл оо мезанем комиссияш хай чанд қайшава 1005 рубл 5 рубл комиссия инҷа перевестира меҷиқем худаш автоматик сум мегзара баъд сум гузашт инам история медуроем бародаро я минут обновить шава историяма ина ман нав ҳамун сайда папани кардам 120 рубл инами айди оператсияра инақай копироват мекунӣ миёи дари инамиҷада мемонӣ инами айдира поинта мечиқи худаш автоматик папал мешава бародаро инам хеле тарзи папал мекуниш бародаро бидурен ҳама каса кор кунен сайт беҳад сайти хубай ҳозирашда кор кеша бидурен кор кунен ва сум вивд кунен хеле сайто 10-15 рӯз ҳила кор мекунад бародаро бидурен ҳама каса кор кунен бародарҷоно касе пайр дора ва наметавона идентификатсия карда бидурен ва дабнависем ва видеоша департомтон хутон бе ягон пали зиёдӣ амира регистрияш идентификатсияша мекунем ина ки касе юмани дора юманира ба паспортҳои российскӣ даниёи паспорти российскӣ идентификатсия мекунем бидурем ва дабнависем бо нархи арзон юманитона ма идентификатсия мекунем метамтон бародаро як чи дига касе дишамести дора мехоҳада ҳамин проект папани кунам ма дабнависа ма дар ҳамин профили худам медуром шумо чанс мегзанед ҳамун суми шуморо инҷа дар папан мекунам ва чанс мекор карден сими коркардагитон дуф папалан 50 ба 50 мегирем метавонтон дар муддати агар 1000 рубл хоб кард 1500 рубл хоб кард 1500 рубл дар 60 соат кор мекунӣ 1500 рубл 1250 рублша туда мепартон 250 рублша худамда чанс мекор кунем фақат фоидатона 50% папалан мекунем боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошем бародаро касе дар ҳамаи гуфтагии ман маъқул шид телеграма мемонам бидурен ман дар дишкама дар бинависем иншоаллоҳ ҳамкорӣ мекунем суми соз дар ҳамин проект кор мекунем бародаро хай дар паноҳи аллоҳ бошед.